Namakuru agezweho nonaha yemeza neza ko mama 23 yamaze kwigarurira umujyi wa Tushunguti. Uyu ni umujyi mama 23 yamaze kwigarurira 100%. Hamaze iminsi havugwa ibitero byerekeza muri uyu mujyi, none amakuru atugera haremeza neza ko Tushunguti yamaze kuba tombe. Uyu ni umujyi uherereye muri Gorpoma ya Ziraro, ahangani muri territoire ya Karehe neza AFC mama 23 imaze gukora tombe, byamaze kuba confirm. Amakuru atugera havuga neza ko mama 23 yamaze kwigarurira uyu mujyi wa Tushunguti uherereye muri Gorpoma ya Ziraro muri territoire ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo. Iyi nkuru yamaze kuba kimomo, ndetse mama 23 ravugwa neza ko mu kwigarurira uyu mujyi habaye imirwano ikomeye cyane, ndetse imirwano yari maze iminsi 2 mama 23 isa n'iri kuzenguruka uyu mujyi. Benshi bakomeje kuvuga neza ko intare za Sarambwe n'Amadubu, by'umwihariko intare za Sarambwe dore ko zakomeje kwa advancinga mu bice byerekeza muri iyi territoire ya Karehe nk'uko amakuru bigaragaza. Ibi kandi byakomeje kugenda bivugwaho ko ibitero bikomeye cyane biri kunyura ku butaka, ndetse byatangiye kugenda bizenguruka ndetse byataka uyu mujyi wa Tushunguti. Ubu tuvugana rero wamaze kubatomba, intare za Sarambwe zamaze kuwufata 100%. Nta nkuru yo kongera kuvuga ko hari ibitero runaka, ahubwo benshi baravuga neza ko intare za Sarambwe zamaze kuba zafata ibindi bice bikomeye cyane. Nyuma y'uko uyu mujyi umaze gufatwa rero hagaragaye igisa na hari ubwoba bukomeye cyane bw'ingabo z'u Burundi, ingabo za FDLR ndetse n'ingabo za leta ya Kisekedi, aho amakuru avuga neza ko aba bose bamaze kwirukanwa muri uyu mujyi nk'uko bigenda bigaragara. Uyu mujyi uherereye muri Gorpoma ya Ziraro, ahasanzwe habarizwa aba FDLR benshi cyane. Muri ibice kandi haravugwa ko hakomeje kugenda hagaragara imirambo kugeza ubu, ndetse bivugwa neza ko ari imirambo y'abasirikare ba Wazalendo ndetse na FDLR nyuma y'uko iyi mirwano ikomeye cyane yabaye, maze aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'ababafasha bari bagerageje kwirwanaho kugira ngo bataza kuva muri uyu mujyi. Bisa nkaho ntaho kujya bari bafite uretse ko mungana mu mashyamba, kuko hano niho bagiye bahungira mu bice bitandukanye imirwano ubwo yabaga imaze kubatsinda. Kuri ubu ngubu intare za Sarambwe zabonye ibitero biri kuhava, ndetse ari ibitero biremereye cyane, zifata umwanzuro wo kwibikaho uyu mujyi. Hari hashize icyumweru mama 23 ivuga neza ko ahangaha Ikarehe, ahangaha muri Gorpoma ya Ziraro, ahangaha by'umwihariko hakomeje kugenda haturika ibitero bikomeye cyane bya FDLR, Wazalendo ndetse na FARDC, tutibagiwe FDN Benizi nyine izi ngabo z'abarundi. Abadede bakomeje kugenda bahategurira ibitero nyuma yo kubona neza ko guturuka mu mujyi wa Uvira byaguranye. Mama 23 yamaze gushyiraho defensing measures zikomeye cyane, kugeza ubwo benshi mu basirikare b'iki gisirikare cya mama 23 bafite ibirindiro bikomeye cyane muri ibice. Ibi kandi bigakomeza kugenda bigaragazwa nuko benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi bagiye bahatsindwa, ndetse bakahagwa n'ingabo za Angola, tutaretse n'abacancuro. Kuri ubu rero bivugwa neza ko izi ngabo zari zaramaze inyinshi, ndetse bamwe muri bo bari barashinze ibirindiro bikomeye cyane hano muri Karehe, iyi territoire ya Karehe, kandi ikaba hamwe mu habarizwa FDLR nyinshi cyane ndetse n'abasirikare ba Wazalendo. Kuri ubu rero uyu mujyi wamaze kubatombe. Uyu mujyi wa Tushunguti biravugwa neza ko ari umwe mu mujyi ukorerwamo ubucuruzi bukomeye cyane, kuko ugaragaramo muvoma nyinshi cyane, ndetse nk'uko bigaragara ni umujyi wo muri iyi territoire ya Karehe, ndetse uri mu minini cyane ahangaha muri Gorpoma ya Ziraro nk'uko byamaze kugaragazwa, nk'uko amakuru avuga neza ko uyu mujyi kandi ari umwe mu mijyi igaragaramo muvoma nyinshi cyane. Ushobora kuba ufite muvoma zenda kungana n'iziba mu mujyi wa Uvira, uretse ku mujyi wa Uvira wo ari wo munini kurusha iki gice. Kandi hakavugwa ko hagomeza kugenda hagaragara amabuye y'agaciro ndetse mu bice bihakikije. Ibi benshi bakavuga neza ko ariyo mpamvu izi ngabo za leta ya Kongo ndetse na Wazalendo zakomeje kugenda azihirunda. Confirmed ubu tuvugana Tushunguti yamaze kuba tombe neza, nta nkuru yo kubarwa. Mama 23 ikomeje kwa advancinga, ari nako igitutu gikomeye cyane gikomeje kujya kuri Perezida Evariste Ndayishimiye utetse igihugu cy'u Burundi, ukomeje kugaragaza neza ko akomeje guterwa inkeke n'ingabo ze zisa naho zamaze gucika intege. Nyamara Kisekedi nawe akaba akomeje kugenda atanga ibya mirenge ashobora guhagarika isaha n'isaha, kuko intsinzi yo yakomeje kuba yanga kuri izi ngabo. Inkuru iremeza neza ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari bamaze kumeneshwa muri uyu mujyi wa Tushunguti, ndetse bikavugwa neza ko ahangaha rwose hari hamaze iminsi mama 23 yaramaze kuhatagita
kubitinga kuko byagiye bigaragara mu bice bitandukanye ubwo mama 23 yakomezaga kugenda yadivansinga ishaka kwinjira muri uyu mujyi, hagiye havuga amakompura aremereye cyane. Saha gusa kandi mama 23 yakomeje kugenda yigarurira, yakomeje kugenda ikore n'ibindi bitero bikomeye cyane mu bindi bice, ndetse ndakubwira neza ko hari ingabo za mama 23 zumvikanye zerekeza za Warikare mu bice bitandukanye kuko amakuru abivuga, ndetse na za Kisangani aho Intare za Sarambwe biravugwa neza ko zikomeza kugenda zigerageza kuhigarura kugira ngo mama 23 ibashe kubona byinshi cyane mu bice bizayifasha kurinda ibice by'ingenzi yamaze kwigarurira. Mama 23 Warikare ndetse na Kisangani ho bisa nkaho itarahigarura uretse ibice bimwe na bimwe by'ingenzi by'umwihariko ibinyuzwamo support ndetse na ramforo y'izi ngabo nibyo byabanje kwiharurirwa, ndetse nkuko bigenda bigaragara mama 23 yongeye gukoresha strategie nk'iyo yakoresheje mu mujyi wa Goma. Ngira ngo mu mujyi wa Goma mama 23 kugira ngo ihigarurire yabanje gufunga imihanda ituruka Minova Sake, imihanda yose yindira muri uyu mujyi wa Goma ibanza gufungwa. Ingabo za leta ya Kongo izari zemerewe gutambuka zizaniwe ibikoresho, imiti cyangwa ibiryo uretse abaturage bonyine. Ibi rero nibyo byagiye bigora izi ngabo, none byongeye kwisubiramo muri ibice bya Warikare nkuko bigenda bigaragara, ndetse na Kisangani mama 23 yamaze gufata inzira z'ingenzi ndetse zishobora kuhazana ibikoresho ndetse n'izindi zishobora gusapurayinga abasirikare yaba ramfori yariyo yose. Ibi biraca amarenga ko Intare za Sarambwe nizimara kubona izi ngabo ziri muri ibice zimaze kunogonoka zizatangira kubasheringaho, ndetse akaba ari nayo mpamvu ikomeza kugenda mama 23 ifata undi murego mu bice bitandukanye nkuko amakuru abigaragaza. Ubu tuvugana rero abatuye Minembwe bo barakomeza gushimira mama 23 ko yakomeje kugenda ibaha support ikomeye cyane mu gufasha MRDP, izi ngabo zabo zitari gushobora guhangana n'ibi bitero bikomeye cyane by'ingabo za leta ya Kongo byakomeje kugenda bibagabwaho umunsi ku munsi. Ni amakuru akomeje kugenda asobanura byinshi cyane mu mutekano, politiki na diplomasi. Gusa mu migwano ikomeye cyane iri ku butaka bwa Kongo iri kugira ingaruka zikomeye cyane kuri leta y'u Burundi. Kugeza ubu ingabo z'u Burundi ntabwo zorohewe kugeza kuri ubu ngubu, ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo mama 23 iri kubasheringaho ubutitsa. Amakuru atugeraho aturuka mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi Bujumbura, ndetse hakaba n'andi makuru atugeraho aturuka neza Igitega. Aha hose haravugwa inkuru imwe, ni inkuru yateje abantu inkeke ndetse ikomeza gutuma abantu bibaza ko bikomeje kugenda abivugwa. Perezida w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence General Evariste Ndayishimiye Elias Neba, uyu kandi akaba ari umwe mu bagiye bakura ibitendo bikomeye cyane ndibukugarukireho, ariko kandi amakuru atugira haravuga neza ko uyu mugabo amaze hafi umunsi wuzuye yaburiwe irengero. N'amakuru avuga neza ko perezida nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye yaburiwe irengero mu munsi w'ejo mu gitondo. Kugeza kuri ubu ngubu nta uza haherereye. Bamwe bati uyu mugabo byagenze bite, ni iki cyamubayeho kugeza ubu? Nta ruzinduko, nta kintu kidasanzwe kigeze kigaragara nko kuba yasohoka igihugu. N'amakuru agezweho akomeje guteza benshi inkeke acicikana. Aba hafi b'uyu mugabo biravugwa neza ko no mu rugo we nta uhari. Ibi benshi bagakomeza kugenda bihuza n'imyivumbagatanyo ikomeye cyane imaze iminsi muri leta majoro y'iki gihugu cy'u Burundi, aho abasirikare batamwumvaga ndetse bakomeje kugenda bamwereka neza ko batishimiye imyanzuro yagiye afata, imwe yo gukura abayobozi mu nshingano, abasirikare bakuru akaza kubahindurira inshingano ndetse abandi akabicaza. Ibi byose benshi bakabihuza nuko uyu mugabo kandi amaze iminsi ari ku gitutu gikomeye cyane cy'abarundi muri rusange, by'umwihariko abasirikare bakomeza kumushinja kubacuruza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubundi ubusanzwe perezida ashobora kumara iminsi atagaragara mu ruhame ndetse akamara iminsi afashe ikiruhuko cyangwa se afite ibindi arimo by'akazi, ariko uyu we siko bimeze kuko bivugwa neza ko aba hafi ye ba hafi cyane nabo bakabaye bamenya niba ari mu kiruhuko cyangwa se niba hari izindi nshingano yagiyemo z'akazi, by'umwihariko hanze y'igihugu, kuko ubu ngubu kumubona bisa naho bigoye niwe mu rugo. Uyu mugabo nta na kimwe kigeze kiba, bisa nkaho biteje inkeke. Bamwe bati ese yaba yarafunzwe n'inzego za gisirikare, ese byaba byaragenze bite ko yari amaze iminsi avuga neza ko hari abo bayoborana bagenda bagerageza kumutembagaza ku butegetsi ariko ntibikunde. Ibi biteje inkeke Uburundi, benshi baravuga neza ko
nyene cyubahiro kugeza kuri ubu ashobora kuba atakiri kuri ubutaka bw'u Burundi, ariko nanone hakibazwa aho yagiye mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Ubundi urugendo rwa perezida ashobora kurukora mu ibanga, ariko ahangaha nta numwe n'abari hafi ye uretse umugore ushobora kubisobanura. Gusa nta cyaravuga, nta n'icyaratangaza, ntaranagaragara atakavuga neza ko yabuze umugabo we. Ibi nibyo bikomeje gutera benshi cyane urujijo. Bivugwa neza ko uyu mugore we ashobora kuba ari mu rugo ndetse akomeje kugenda akora akazi ke nk'ibisanzwe, ndetse benshi bakavuga neza ko uyu mugore mu gihe haba habaye ikibazo gikomeye cyane ari mu basobanura aho perezida ari, kuko bigaragara neza ko adahangayikishijwe n'uko umugabo we atari kuboneka. Ibi rero benshi bakaza kubihuza n'ibibazo bikomeye cyane bimaze iminsi biri ku butaka bw'u Burundi, urupfu rwa minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru Gabi. Bivugwa neza ko yishwe n'uyu mugabo uyoboye igihugu cy'u Burundi. Izindi nzego za gisirikare zimaze iminsi zishyirwaho igitutu gikomeye cyane, bavuga neza ko uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo ari we ukomeje kugenda agaragara asa naho agumura ndetse ashyiramo imyumvire mibi perezida w'igihugu cy'u Burundi General nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye. Kugeza kuri ubu ngubu rero haravugwa inkuru itari nziza. Bamwe bavuga neza ko ibi bitaza kurangira neza, kuko kumara hafi amasaha 24 perezida atazi aho aherereye. Bamwe bakomeza kuvuga neza ko ari ikibazo gikomeye cyane. Bamwe bakavuga neza ko ahangaha hashobora no kuza guturuka ikimeze nka kudeta, uyu mugabo akaza gutembagazwa ku butegetsi nk'uko yagiye abyivugira kenshi ko bagerageza kumuhirika. Ibi rero bikaza kugenda bisa naho biza gushyira ku nkeke inzego z'umutekano. Bivugwa neza ko zatangiye akazi ko kugerageza gukurura amakuru binyuze no mu butasi aho uyu mugabo yaba aherereye. Ibi rero biranagaragaza neza ko nyine benshi mu bagakwiye kuba bazi aho perezida ari niba inzego z'umutekano ndetse na bamwe mu bashinzwe umutekano we wa hafi, uretse abatari kugaragara nabo batazwi aho bari. Uyu mugabo bivugwa neza ko nta numwe uza aho ari uretse umugore ushobora kubimenya. Inzego z'ubutasi ntabwo ziragira icyo zitangaza, gusa bivugwa neza ko habaye nko guhumuka muri aya masaha, kuko kuva ku munsi w'ejo nubwo perezida atagaragara mu ruhame umunsi ku munsi, ariko abashobora gukora muvoma akava hamwe akajya ahandi, kandi perezida ntashobora kugenda ngo biyobekane. Ndetse kuva atari we mu rugo akaba atari ku ngoro y'umukuru w'igihugu, benshi bakavuga neza ko atanasohotse iki gihugu. Benshi bari kwibaza aho General Evariste Ndayishimiye aherereye. Ni mu gihe abasirikare bakomakomeye muri minsi ishize bamaze iminsi batavuga rumwe n'uyu mugabo, ndetse bagaragaza neza ko yakomeje kwigwizaho imitungo ndetse agerageza kugira ngo ahahamure abatavuga rumwe nawe ndetse batumva kimwe nawe ibintu. Akomeza kugenda abakura mu nshingano bakabaye bakura, ndetse kugira ngo badakomeza kugenda bamushyiraho igitutu. Kugera kuri ubu rero biragaragara neza ko General Evariste Ndayishimiye ashobora kuba ari mu mazi abira, kuko niba atari igihe we yafashe akajya ahantu hatazwi na buri umwe, ndetse aho bivugwa neza ko ashobora kuba ari kumwe n'abarinzi be bagera kuri 4, koko niba ari ahantu ari, kuko byamaze kugaragara neza ko aho ari hose nta n'umwe uhazi uretse umugore ushobora kuba uhazi. Gusa nawe ntabwo bihamwa neza ko ahazi, ahubwo nuko atari dekarara ngo atangaze avuge neza ko yabuze umugabo we, ahubwo abarinzi bagera kuri 4 bamuba hafi umunsi ku munsi nibo bitaramenyekana nabo aho bari. Nta makuru ahari yerekana neza ko bari kumwe, nta n'amakuru yerekana neza ko batari kumwe. Gusa igihari ni kimwe, perezida w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuba ari muri danje cyangwa se ari mu kiruhuko. Gusa amahirwe menshi aragaragaza neza ko nyene cyubahiro ashobora kuba atari mu bihe byoroshye nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ibi birakomeye cyane, ariko ntabwo dukomeza kugenda tubivuga byonyine, kuko turaza kugenda tubibabwira mu makuru yacu ari imbere, tubamenyesha uko bimeze niba amakuru yaba yatangaje iki. Gusa bamwe baravuga neza ko uru rugamba rwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo narwo ubwarwo rutamusiga amahoro nk'uko bigaragara. Reka twisubire mu makuru agezweho ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho tugenda dusobanukirwa n'andi makuru ari kuvugwa mu mutekano ndetse na diplomasi muri aka karere. Ni amakuru atugeraho nonaha, ni amakuru akomeye cyane, ni amakuru mabi cyane, ariko ku ruhande rw'igisirikare cya leta y'u Burundi FDNB, izi ngabo z'u Burundi zongeye guhura n'uruva gusenya nyuma yo koma 23 zitunguye cyane ikazitera mu baraksi, ndetse aho bivugwa neza ko aho abasirikare b'u Burundi bari cyangwa se bari bakambitse, aho benshi bakunda kwita mu nkambi. Aha niho iki gitero cyoherejwe, ndetse biza kurangira 23 ihatangiye isomo rikomeye
cyane. Abasirikare b'igisirikare cya FCM 23 basa n'abariye karungu ndetse bashaka kwimura ku ngabo z'abarundi kugeza kuri ubu ngubu. Ni igitero gikomeye cyane cyerekeje neza mu birindiro by'izi ngabo mu birometero bigera kuri 3 gusa uturutse Poezero. Abasirikare b'u Burundi basanzwe ubwo bari kwitegura ndetse kugira ngo bajye gusimbura bagenzi babo, bivugwa neza ko bari ku burinzi, ariko kandi izi ngabo z'u Burundi zasanganywe bimwe mu bikoresho bitandukanye. Abivugwa neza ko 23 yamaze kubyibikaho, harimo imbunda ntoya, ibikoresho bitandukanye bivugwa neza ko byari byoherejwe na leta ya Kisekedi guturuka i Kinshasa, birimo bote ndetse n'ibindi bikoresho abasirikare bifashisha mu ngendo zabo za hato na hato, bitewe nuko no kwa buriya butaka bwa Kongo ibintu byaho ndetse biba bisa naho biguye bitewe n'ubunyerere ndetse n'ibindi bigenda bihura n'abasirikare mu nzira. 23 yigwijeho imiguru igera kuri 60 ya bote nk'uko bitangazwa. Iyi yayikuye muri iki kigo cya gisirikare, aho abarundi bazambuwe batarazikoreshaho na rimwe, kuko byari biri kuvugwa neza ko hategerejwe umukuru wabo uza kuza kuzibagabanya. Amakuru kandi aremeza neza ko 23 mu muvuduko udasanzwe mu gutera iki kigo cya gisirikare kibarizwa mu ingabo z'abarundi. Bivugwa neza ko izi ngabo z'abarundi zambuye byinshi cyane, biri mu intwaro ziganje mu intoya, ibyanatumye abasirikare benshi cyane b'igisirikare cy'u Burundi batunguwe birukanka bagasiga iki kigo, ndetse abandi bakaza kuhafatirwa mpiri. Iki kiri gutuma 23 iza gukoresha izi mbaraga z'umurengera. Benshi baravuga neza ko iki kigo cy'ingabo z'abarundi cyegerereye mu birometero birenga 2 ho gatoya uturutse mu bice bya Poezero, ariho havaga ingabo nyinshi cyane zijya gutera Minembwe ndetse zigatera ibice bitandukanye birimo ingabo za MRDP twirwaneho. Aya madubi z'ingabo z'abanyamurenge zikomeza kugenda zihagarara zirwanaho nk'uko zaniyise twirwaneho. Ibi kandi birakomeza kugenda bigaragazwa n'urugendo rukomeye cyane benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda, nyuma y'uko bivugwa neza ko 23 yamaze kugenda ibamenesha ibohereza mu bice bitandukanye. Amakuru kandi aturuka kuri ubutaka bwa Kongo aragaragaza neza ko iki gisirikare cya FCM 23 kandi atari hano gusa cyagabye igitero, bitewe nuko cyari cyamaze kuba n'igifunga umuhanda, cyangwa se kuba nk'igifunga mu babarire umuhanda uturuka mu bice byagombaga guturukamo ikimeze nka ramforo cyangwa se umusada, ubufasha ubwo ari bwo bwose buri nka backup kuri izi ngabo. Izi ngabo zacucumwe benshi bavuga neza ko 23 yisanzuye muri kampu igacaka zigasaka buri kimwe cyose. Abari bahari bari bamaze kwirukanka, abasigaye bemeye kumanika amaboko kuko babonaga ntaho gucikira, basaga n'abamaze kugotwa n'izi ntare za Sarambwe. Inkuru kandi zikavuga neza ko kugeza kuri ubu ngubu 23 itakoze iki gitero hano ngo ihite hava ngo igende nk'uko byagaragaye, yahise inahigarurira, aho kugeza ubu hatakibarizwa ibirindiro by'ingabo z'abarundi cyangwa se n'ingabo za leta ya Kongo, Wazalendo n'abandi bakorana, ahubwo 23 yamaze kuba yahashinga ibirindiro. Ibikoresho byose byakoreshwaga n'izi ngabo 23 ntabwo byigeze bigora kugira ngo ibe yakongera kubyigarurira, kuko ba nyirabyo bari bamaze gushwiragira birukanka amasigamana. Benshi bati noneho se Minembwe yabigiye kongera kugira gahenge, dore ko ibitero byinshi cyane byaturukaga ndetse byanapangirwaga muri kampu y'abasirikare b'ingabo z'abarundi. Ariko si abarundi gusa bahabarizwaga, kuko hakundaga kugaragara n'ingabo za leta ya Kongo. Wazalendo niho zavaga zije kwiba ndetse no kwica inka z'abanyamurenge, bakaza kugenda bazitwara nk'uko byagiye bigaragara. Aha kandi hahise hashyirwa ibirindiro bisa nkaho bikomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cya FCM 23. Benshi bagaragaza neza ko uyu muvuduko n'umurava 23 uretse wa Bijombo n'ahanga hongeye gutanga umusaruro n'imbaraga zidasanzwe. Abasirikare b'igisirikare cya 23 kandi bongeye kugaragara bafite murare iri hejuru, babyina ikimeze nk'insinzi muri ibi bice. Ni inkuru zikomeje gushengura leta ya Kisekedi ndetse n'ingabo z'u Burundi muri rusange hakurya igitega. Ubwo ndavuga muri leta y'u Burundi, igisirikare cy'u Burundi cyaruciye cyarumize, ntabwo gishaka kuvuga neza ko ari abasirikare bacyo bafatiwe kuri ubutaka bwa Kongo. Aha haraza kuza ikibazo gikomeye cyane, ni gute u Burundi bwiyakana abasirikare babwo bagwa ku butaka bwa Kongo, dore ko iyo hagaragaye imibare y'abasirikare b'u Burundi baguye kuri ubutaka bwa Kongo bagenda bagasimbuzwa aminamba zabo cyangwa se ibiranga umusirikare bigasimbuzwa n'abo mu mbonera kure, maze leta y'u Burundi kabwira abo mu muryango
muryango w'aba basirikare ko batorotse igisirikare. Ibikomeje gushengura imitima y'abarundi bagiye babwirwa neza ko ingabo zabo cyangwa se aba mu muryango wabo batorotse igisirikare, kumbi baraguye ku rugamba, aho Tshisekedi kandi akomeje kugenda ashuka perezida w'igihugu cy'u Burundi nk'uko benshi bakoresha aya magambo. Abasirikare b'u Burundi benshi cyane bari gupfa bakabwirwa neza ko batorotse igisirikare. Ibi byateje uruntu rukomeye cyane, aho bivugwa neza ko perezida w'iki gihugu ashobora kuza kongera guhatwa ibibazo, ndetse bivugwa neza ko abasivile bamaze kurakara cyane. Abafite imiryango iri mu gisirikare cy'u Burundi bakomeje guterwa inkeke n'ibura ry'abasirikare benshi cyane, ndetse abo mu miryango yabo bajya kubaza bakabwirwa neza ko batorotse, ndetse ngo ko batazi aho baherereye, ngo ko bagiye ku butaka bwa Kongo bagahita babura. Ndetse bivugwa neza ko aba basirikare b'u Burundi nabo bikomeje kugenda bibaca intege kugenda bagiye kurwanirira igihugu, n'ubwo intambara bisanzemo batari bazi icyo isobanuye, ndetse badafite icyo barwanira kigaragara, bikaza kurangira bafashwe ngo nk'abagambaniye igihugu, ahubwo mu gihe babamaze no kugipfira. Ibi rero bikomeje guca intege abari ku butaka bw'igihugu cya Kongo ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi, abakomeje kugenda badahabwa agaciro na gakeya, maze perezida w'igihugu cy'u Burundi General Nyenecyubahiro Evariste Ndayishimiye ukomeje kugenda agaragaza ko asa naho ashyize imbere ibijyanye n'indonkeze ndetse n'ibyo akura kuri ubu butaka abihawe na mugenzi we utetse iki gihugu cya Kongo, adashyize imbere ikijyanye n'ingabo ze zikomeje gutikirira kuri ubu butaka muri rusange. Ibintu ntabwo byongeye korohera igisirikare cy'u Burundi. Amakuru agezweho none harihutirwa cyane. Mama 23 yongeye guca umugongo FDNB ndetse n'igisirikare cy'u Burundi muri rusange, binyuze mu kuba Mama 23 yongeye kugaba igitero gikomeye cyane ku ntwaro z'u Burundi. Mama 23 ishimuse intwaro z'u Burundi, nizo heading, niyo mitwe y'ibinyamakuru bikomeye cyane byatangiye kugenda bibreakinga iyi nkuru. Intwaro z'u Burundi ziri mu bubiko bukomeye cyane, bivugwa neza ko ari intwaro zari zaramaze gukorerwa stock neza mu birometero 2 turutse ku mupaka wa Gatumba. N'amakuru avuga neza ko iki gisirikare cya Mama 23 cyongeye gukora operation ikomeye cyane, operation yaje gusaba abasirikare benshi cyane bitewe nuko harimo intwaro ziza gusaba gupakirwa, ariko Mama 23 ibitwaro biremereye ntabwo byayikundiye ko yabitwara, ahubwo yasize bitwitse, ibitumye ingabo z'u Burundi zongera kuba zicikamo ibice. Bamwe bati hari abasirikare bakomeye cyane bari ku ruhande rwa General Prime Niyongabo, ibi bikaza kugenda bituma haza kubaho uburinzi buciriritse ndetse no kutumvikana. Abandi bati hari abandi basirikare nabo bisa nkaho bafite imbaraga bari ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye uyitetse iki gihugu cy'u Burundi. Ibi byose byahurijwe hamwe baza gusanga akagambane gakomeye cyane kaje gutanga sinyare. Mama 23 ntabwo yari gufata umwanzuro wo kuba yafata umwanzuro ukomeye wo kugaba igitero gikomeye cyane nk'iki ngiki kuri izi ntwaro, bitewe nuko izi ntwaro zagombaga kuba zirinzwe, ariko biravugwa neza ko habayemo akagambane gakomeye cyane. U Burundi bufitemo abasirikare cyangwa se bufitemo abatavuga rumwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi General Neva bari gukorana na Mama 23 bya hafi. Ni gute izi ntwaro bivugwa neza ko ziganje mw'inshyashya ziheruka kugurwa nyuma y'ibyo bise impanuka, ariko nanone benshi bakavuga neza ko atari impanuka, intwaro zo muri Kabaze zahiye. Izazisimbuye rero zari ziherereye mu bice byegereye neza ubutaka bwa Uvira. Ahangaha benshi bakavuga neza ko ariho izi ntwaro n'ubundi zagombaga kuzambukirizwa nk'uko imipangu twagiye tubabwira Tshisekedi na General Neva bari bafite. None Mama 23 ninde watekerezaga neza ko yaza kuzenguruka ikaza guca muri ibice aka igeze muri ibi bice bya Gatumba? Ubundi umupaka umusanzwe ukoresha n'umupaka wa Gatumba, ndetse benshi bagenda bagaragaza neza ko iki gisirikare cya Mama 23 hagiye habera operation atandukanye. Operation zitandukanye zagiye zibera muri ibice, rero bivugwa neza ko zagiye ziba successful ndetse ku rwego rwa 90%. Mama 23 yongeye kwikoreramo. Amakuru aravuga neza ko abasirikare bari barinze izi ntwaro abenshi nta numwe yigeze upfa uretse abakomeretse, ariko kandi nabyo bikavugwa neza ko karagakino gakomeye cyane kugira ngo bataza gushinjwa kuba bagambanye. Ubundi abenshi bahise
birukanka nyuma y'uko igitero cyari kibatunguye. M23 yarwaye imbunda ziganjemo imbunda ziri mwayene ndetse zirimo izigezweho zirasa kure ndetse zishobora no kureba kure nk'uko bigenda bigaragazwa. Nta gifaru cy'intambara kigeze gihagurutswa hano ngo cyatswe cyambutswe, ndetse ibi byose bikavugwa neza ko ahubwo M23 yafashe umwanzuro wo kubimenaho peteroli ikabitwika nk'uko amakuru abivuga, maze abaje gutabara baze gusanga zabaye umuyonga. N'agahinda gakomeye cyane. Noneho ingabo z'u Burundi ziri gutakaza intwaro nka kwa kundi umwana ashobora gutakaza ubuvungukirwa bw'umugati. Ibihombo bikomeye cyane bikomeje kwitura kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi. Mu by'ukuri nubwo benshi bavuga neza ko harimo akagambane, ariko harimo n'uburangare bitewe n'uko perezida w'igihugu cy'u Burundi aherutse guhinduranya bamwe mu bayobozi b'inzego za gisirikare, ndetse bamwe arabirukana cyane nk'uko byagiye bigaragara. Bivugwa neza ko uyu mugabo ari kugenda agerageza guca inzira yegezayo abatavuga rumwe nawe kugira ngo mu mwaka wa 2027 no kuvuga umwaka utaha azongere kwemererwa kwiyamamaza, ndetse abe yakongererwa kugirirwa icyizere cyo kuyobora iki gihugu. Ibi rero benshi ntabwo babibona rumwe nawe, niyo mpamvu nawe akomeza kugenda yegezayo bamwe, maze ayoboye yegejeyo nabo bakaba bagenda bamugambanira kuba bagifite akaboko. Ngira ngo urabizi neza, niba ukuye Colonel mu nshingano ndetse ukamwegeza kure, abafite abasirikare bakoranaga amabato yayoboraga hakirimo abamwumva cyane ndetse baba bamwubaha ku buryo ashobora kubasaba ko bamufasha gukora ibi bikubabaza, nawe ukaza kugenda ubyumva. Benshi baravuga neza ko ari byo biri kuba kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi wagerageje kwikiza abasirikare, nyamara bigasa nkaho aribwo yiteje ibibazo bikomeye cyane. Kireka benshi bavuga neza ko iyo abica aribwo byari gushoboka, ariko kandi nta byaha bikomeye cyane yabashinjaga ku buryo yaza gufata imyanzuro. Ngira ngo igisoda cy'u Burundi gisa naho kirimo ibice bitatu bitewe n'amashyaka yagiye ahuzwa. Ni nayo mpamvu bakomeza kugenda hagaragaramo kutumvikana no kudahuza. Ni nayo mpamvu kandi bivugwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi uretse uko afite akaboko ndetse akaba n'umugaba mukuru w'ingabo w'ikirenga, bivugwa neza ko nta kaboko kanini afite ku ngabo. Igice kinini cyane ubusangwa kifitwe na General Prime Niyongabo, ndetse ibintu bikomeza kugenda abigaragazwa n'imyanzuro ifatwa mu bya gisirikare. General Neva rero arongera kurira mu myotsi M23. Bivugwa neza ko yikuriyeyo intwaro zapakiwe imodoka zigera kuri 2. Bivugwa neza ko ari intwaro ziganjemo imbunda nto y'amasasu ndetse n'amagrenade n'ibindi byo gutega nko mu mihanda n'ahandi. M23 ikaza kubitwara, ariko kandi bivugwa neza ko M23 ubwo yari iri mu rugendo ruva muri ibi bice hafi na Gatumba neza mu birometero 2 yaje kugenda iraswaho. Bivugwa neza ko hageragejwe no guhita hagurutswa indege, nyamara biza gusanga n'ubundi ntacyo byaza gutanga. Agahinda karakanyagwa. Noneho biraza kugenda bite? Leta y'u Burundi mu by'ukuri ni nk'ubwa gatatu itakaje intwaro mu buryo bw'amaherere. Harashwe intwaro zo muri Kabaze hariya i Bujumbura, harongera hategwa ambushi. Intwaro zari ziri guturuka muri Tanzania ziza kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gusa aho hangiritse nkeya. Kontineri y'inyuma niyo yabashije gufatwa n'inkongi y'umuriro. None kuri inshuro nanone M23 bivugwa neza ko ibifashijwemo na bamwe mu Burundi batavuga rumwe na perezida w'iki gihugu cy'u Burundi yagabye igitero kuri izi ntwaro, zimwe ikazitwara iziremereye itari gushobora kuza kudrivinga, ndetse ngo ize kuba yafata n'ibyo twakita amarifta cyangwa se ama breakdown, abiterura abipakira, biza kurangira izitwitse. Ndetse ibintu byaje kugaragara neza ko icyuho gikomeye cyane muri izi ngabo z'u Burundi. General Neva bari kumugambanira ku buryo ashobora no kuzisanga bamaze kumukandagura, nk'uko naho ajya byivugira ko harimo benshi cyane mu bayoborana batamukunda, batamwiyumvamo, ndetse ngo bamugambanira ngo bifuza no kumutembagaza ku butegetsi maye nk'uko akoresha iyi mvugo. Makuru agezweho none yemeza neza ko igisirikare cya FCM 23 cyongeye gutega icyo twakita nk'umushibuka izi ngabo za leta y'u Burundi. N'amabuye y'agaciro bivugwa neza ko yaraturutse mu birombe bikomeye cyane bya Gasegereti ndetse na Koruta bya Warikare, maze M23 iza kumenya makuru yuko ibi birombe byamaze kwigarurirwa ndetse bicukurwa, ndetse mu gucukurwa kwabyo bikaba biba bihagarariwe n'ingabo z'abarundi, kuko bivugwa neza ko ariho hava amabuye
menshi cyane yoherezwa ku butaka bw'u Burundi. Amakuru arasobanura ko igisirikare cy'u Burundi cyongeye gutegwa ndetse zahabu bivugwa neza ko zari buze kujyanwa ku butaka bw'u Burundi zose zacakiwe ndetse zafatiwe hano ku bubiko buherereye hafi n'ibi birombe. Ibi byose byakozwe muri operasiyo ikomeye cyane ya FCM23. Ni operasiyo yakoranywe imbaraga z'umurengera, ni operasiyo kandi itakozwe n'abakomando kuko byari bisanzwe, ahubwo cyari nk'igitero gisanzwe bitewe n'uburinzi ndetse n'umutekano uba wakajijwe kuri ibi birombe. Amakuru aravuga neza ko muri ibi birombe haherereye amakompanyi atandukanye ndetse n'abandi bicukurira ku ruhande ndetse no ku giti cyabo. Ibi kandi ikaba ari byo byagiye bigaragara neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto, uyu ni perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yakomeje kugenda akora ibingibi byo kuba yagurana amabuye y'agaciro n'abasirikare, maze leta y'u Burundi binyuze muri perezida w'igihugu cy'u Burundi inshuti ye magara akaza kubimwemerera. Amabuye y'agaciro yaturukaga muri ibirombe bya Warikare yerekeza hano mu bice binyura mu mihanda yerekeza ku mupaka wa Kavimvira nk'uko amakuru yagiye abitangaza. Kuri ubu rero 23 yamaze kubitambika ndetse ahangaha no 23 yahakuye ngo agatubutse k'amazahabu. Bivugwa neza ko n'amakoruta byamaze kuba bifatwa. Amabuye kandi y'agaciro acukurwa muri ibi bice benshi bavuga neza ko ari amabuye ubundi bisa nkaho yigaruriwe na Tshisekedi ndetse akaza kuyahaho uwashaka bitewe n'inyungu amufiteho. Aha rero biravugwa neza ko amabuye menshi cyane raundi yarigezweho ariyo koherereza perezida w'igihugu cy'u Burundi Generali Evariste Ndayishimiye, ariko kandi 23 ntabwo yigeze yigarurira ibi bice ngo ibigumane kuko cyari igitero gikamije kuba cyashimuta cyangwa se cyafata aya mabuye y'agaciro nk'uko amakuru agenda abigaragaza. Ibi rero biraza gushyira ku gitutu gikomeye cyane Tshisekedi ndetse na Neva kuko 23 yabonye aho gukura ubutunzi. Ibi kandi bikaza kugaragaza neza ko nta garanti hari kuko ibi birombe ntibabyimura uretse kuba bakongera abaharinda, ariko 23 nayo ntiyabura kongera imbaraga z'umurengera kugira ngo yongere kuza kwibikaho aya mabuye. Ibintu ibi ntabwo byoroshye, ibintu birakomeye cyane. Ibi biraza kugaragaza neza igihombo gikomeye cyane cya perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Bivugwa neza ko aya mabuye kandi yagombaga kugenda amwerekezaho ndetse akazamufasha kwitegura amatora azaba mu mwaka utaha 2027. Bivugwa neza ko ingengo y'imari yo gukoresha mu matora isa naho yabaze kuba nkeya. Ibintu bikomeje kugenda bishyira ku gitutu gikomeye cyane Evariste Ndayishimiye utetse igihugu cy'u Burundi. Ibyo yari kwifashishwa ibyinshi biri kujya bikomwa mu nkokora. Intwaro nyinshi cyane zagiye zihagarikwa ndetse nyinshi zigafatirwa mu nzira. Kuri ubu ngubu hasa naho hari hagezweho aya mabuye. Bivugwa neza ko we ayagurisha mu gihugu cy'Ububirigi kuko agera kuri ubutaka bw'u Burundi nta yindi preparation no kuyatunganya kubaho. Yurizwa indege ibiteguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye hariya i Bujumbura, agahita apimwa, agahita hamenyekana ibiro byayo maze akoherezwa. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi kandi bivugwa neza ko aya mabuye akigera ku butaka bw'Ububirigi ahita ahabwa amafaranga yose. Ariyo mpamvu yagiye akunda kugaragara ari inshuti n'Ububirigi kimwe na Tshisekedi. Bose bivugwa neza ko aya mabuye ariho bayagurisha kandi ngo bakayagurisha ku giciro gito cyane, aho bisa naho Ububirigi buba bwamaze kugenda bububikaho urusyo. Bababwira neza ko impamvu bayagura kuri make ari uko abadatunganyijwe. Ibi kandi benshi ntabwo babitindaho, yaba Tshisekedi ndetse na Neva, kuko biba bisa nkaho ari amabuye menshi kandi cyane basa naho babonye kubusa. Bisa naho rero bikomeza kugenda bishyira igitutu gikomeye cyane ku ngabo z'u Burundi. Ingabo z'u Burundi zo zikomeje kuboroga zitaka zivuga neza ko zititabwaho, zidahabwa ibyangombwa nkenerwa, zitabona byose, mu gihe perezida wabo we akomeje kwigwizaho imitungo. Binavugwa neza ko amaze kuzuza inzu mu Bubirigi i Buruseli, ndetse bivugwa neza ko mu gihe byaba bimaze kuzamba ndetse uyu mugabo yaba yaramaze kubona aho azahungira, kuko biteganywa neza ko umwaka utaha ubwo azaba ari mu matora bishobora kuzaba akaduruvayo gakomeye cyane, kuko benshi bagaragaza neza ko hatabayeho kwiba amatora atakongera gutorwa kuko abaturage bo kuri ubutaka bw'u Burundi ntabwo bamushaka. Ni ibintu bikomeye cyane bisa nkaho bikomeje kugenda biteza imyivumbagatanyo ndetse biteza akavuyo gakomeye cyane muri iki gisirikare cy'u Burundi, kuko ntabwo bikiri muri politiki isanzwe gusa, n'igisirikare kiba cyamaze kugeraho kuko abasirikare nibo bakomeje gutikirira muri iyi mirwano, nibo bakomeje kugenda bapfa umunsi ku munsi. Ibi rero biragaragaza ko abasirikare benshi cyane b'iki gisirikare cy'u Burundi bakomeje kugenda batoroherwa na gatoya. Ni ibintu bigezweho cyane bisobanura neza ko FCM23 ku nshuro ya kabiri yongeye kwigwizaho imitungo. Iyi mitungo kandi bikavugwa neza ko aya mazaha bafashwe abari buze gufasha 23
gukomeza kubaka igisirikare ibikoresho bikomeye cyane. Izi zahabu aba ari ibiro byinshi cyane ndetse bisa naho biba bifite agaciro karemereye cyane, maze M23 nayo ikaza gutegura iki gitero gikomeye cyane cyo gutera kuri ibi birombe nk'uko amakuru ari kugenda abivuga. Amakuru kandi aragaragaza neza ko ibi birombe atari ubwa mbere M23 igerageje kubigabaho igitero, uretse ko bari barongereye imbaraga ndetse n'ubwirinzi, ariko M23 kigeze yongera kubigerageza maze ntibyagenda neza. Kuri ubu yaragiye iritegura ndetse iza kumenya igisa nkaho amakusanyirizo yose yamaze gushyirwa hamwe, maze amabuye agiye koherezwa iyo agomba kujya. Ibi rero nibyo byatumye M23 igerayo ndetse amabuye yamaze kwegeranywa. Bivugwa neza kandi ko nta baturage cyangwa se abandi bakora muri ibice by'ubucukuzi bigeze bicwa na M23, ndetse kurasana kwabaye hagati y'ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo ziba zirinze ibi birombe ndetse n'aya mabuye, kuko biba bifite protokoli ikomeye cyane. Ahangaha no gukuramo igarama rimwe abiri biba bisa nkaho usezeye ubukire. Abasirikare baba bari muri ibice baza ndetse bakarinda ibi birombe, ariko mu kugira ngo bakore shifuti cyangwa se basimburwe n'abandi barabasaka cyane kugira ngo hataza kugira uza gufata aya mabuye mu buryo butemewe. Nubwo benshi bavuga neza ko kubikontorora bisa naho biba bitoroshye, ariko bagaragaza neza ko n'umusirikare wagira ibyo yiba atakiba byinshi cyane, ariko kuri we biba bimufitiye akamaro gakomeye cyane. Ngayo nguko rero ni ibintu bitoroshye cyane. Nanone inkuru zigezweho ziravuga byinshi cyane ku butaka bwa Kongo. Inkuru zigezweho ziremeza neza ko abasirikare bangora ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho baje gutanga umusada ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, bongeye guhura n'uruva gusenya ibintu ntabwo byabagendekeye neza. Ku mirongo y'imbere ku rugamba haraturuka amakuru avuga neza ko abasirikare bagera kuri 17 b'igisirikare cyangwa abo bamaze kwitaba Imana ku ikubitiro nyuma y'uko hakomeje kugenda humvikana urusaku rw'amasasu menshi cyane mu bice bitandukanye. Ndakubwira neza ko izi ngabo za Ngora zari mu muhanda werekeza Mikenke nk'uko benshi bakomeje kubivuga. M23 nta mbabazi nta mpuwe yongeye kubasheringaho ibiremereye cyane, byaje gutuma benshi bavuga neza ko izi ngabo zongeye kwisanga mu ntambwe 18. Abasirikare ni benshi cyane hafi na Mikenke, bisa nkaho izi ngabo za Ngora zitaratungurwa cyane, kuko gutakaza abasirikare benshi barabibona neza ko byabateye igihunga gikomeye cyane, mu gihe Wazalendo n'abarundi bo bamenyereye gupfa umunsi ku munsi isaha ku isaha. Biraza kugenda bite ko perezida wa Ngora ubwo hapfaga abasirikare 3 gusa abaturage bamushyizeho igitutu gikomeye cyane, ndetse ubwo iyi mirambo yagiraga ku kibuga cy'indege muri Ngora iturutse Kinshasa, dore ko ariho yari yabanje kujyanwa iturutse muri ibice bya Kivu y'Amajyepfo muri Uvira. Habaye ikintu kidasanzwe, abaturage bararakaye cyane, babwira perezida neza ko batifuza kongera kubona umusirikare wabo ugwa mu bintu atazi ndetse agwa mu ntambara idafite ihuriye n'igihugu cyabo. Hapfuye 3, igikuba kiracika. None uyu mugabo utetse igihugu cya Ngora araza gusobanurira icy'abaturage ko ibintu byamaze kujya ku karubanda, ko guhishanga bisa naho bitari buze gukunda, kuko hafashwe amashusho ndetse n'amafoto agaragaza ingabo za Ngora no mu mpuzankano z'iki gisirikare zamaze kugarikwa neza. Amakuru aravuga neza ko abarenga 17 bapfuye, abakomeretse ntituramenya imibare. Ibintu birakomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Madubu ndetse na AFC M23 bakomeje kujya mu ngamba zo gukomeza kugenda bagerageza kwirwanaho. Ku murongo wa telefone abari muri ibi bice bakomeje kugenda bagerageza kutubwira uko ibintu byagenze ndetse nuko bihagaze kugeza ubu. Gusa icyo twakuyemo ni iki: twasanze abasirikare bangora kubera ko asa naho ari bashya muri uru rugamba, bari bamenyereye ko izi ngabo zabo akenshi ahangaha zagitinga nka instructors cyangwa se nk'abarimu bagenda batanga amabwiriza n'amasomo, kongera kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba byabagoye cyane gutungurwa, dore ko basa n'abari bafite ibikoresho bo bisa naho bidasanzwe. Izi ngabo za Ngora zigerageza kurwana intambara iri moderne, ariko hano ntabwo bikora kuko imiterere y'ahangaha bisa naho utahazi ushobora no kuhagwa. Ibi nibyo bibaye kuri abasore ba Ngora, kandi inkuru zikavuga neza ko atari bo bonyine, kuko no mu bakomeretse harimo abakomeretse cyane bishobora kuza kurangira uyu mubare w'abapfuye urenga 17. Ni inkuru zikomeze gucicikana, ariko kandi bikavugwa neza ko M23 yakoze ibi ngibi nyuma y'uko bivugwa neza ko hari ingabo za Ngora zazanywe nazo ngo zize gufatanya n'abacancuro, kuko nyirango murabizi neza ko igihugu cya Ngora ni kimwe mu bihugu bifite ibijyanye n'ikirere gikontororwa ndetse n'indege za kajugujugu. Bivuze neza ko bafite n'abasirikare bari abaspecialiste muri ibi ngibi. Aba rero ngo bari baje
mu rwego rwo gufatikanya n'abacancuro gukomeza kugurutsa amadrone ndetse no gushyiramo amakorodineti agiye atandukanye kuko byagaragaye neza ko ingabo za leta ya Kongo FARDC zagerageje kwigishwa ibingibi ariko biza kurangira bitabagendekeye neza kuko byaragaragaye neza ko ingabo z'abarundi zagiye nazo zibigerageza ariko bikarangira izi ngabo drone zigurukije zirashe muri bagenzi babo bisa naho ari coordinate bakoraga nabi ndetse bakaza kugenda bihekura. Ingabo za Ngurazo rero zifite skills zijyanye n'ibingibi niyo mpamvu ngo zari zazanywe ariko bisa nkaho ubwoba bwamaze kuzitaha igikuba cyacitse. Uhagarariye ingabo za Ngurazo iri kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bivugwa neza ko afite office ndetse n'ibirindiro bikomeye abarizwamo n'abasirikare bamurinda hariya mu mujyi wa Uvira. Biravugwa neza ko abasirikare benshi ariko bamurinda barizwa mu gisirikare cya leta ya Kongo uretse baba bamuri hafi bazanye nawe baturutse muri Angola. Aha rero bikavugwa neza ko umutekano we nawe utizewe na gatoya kuko isaha ku isaha ashobora kuza gutungurwa na za operasiyo zikomeye cyane z'intare za Sarambwe n'amadubu bakaza kumukorera ibitendo bikomeye cyane. Ubwoba n'igitutu ndetse n'igihunga ni byose ku ngabo z'igihugu cya Angola ziri kugaragara kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko amakuru ari kugenda bigaragaza ariko nanone benshi cyane bakavuga neza ko izi ngabo za Angola zari zaratinze kubona ubundi mama 23 ukigera hano ibasha kukwakira. Batatu bari barapfuye bateje ikibazo, reka turebe ikiza kuva muri urupfu rw'abasirikare barenga 17 nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Nanone kandi turaza guhita dukomereza mu nkuru zacu twigire mu bice bitandukanye muri grupoma ya Bijombo hongeye kumvikana amasasu menshi cyane aho bivugwa neza ko Wazalendo zagerageje kuhagabiza igitero zifite intwaro zisa naho ari intwaro ziganjemo intwaro ziri medium. Izi ntwaro kandi ni intwaro zashoboraga kwirukankanwa ariko ibyabaye kuri Wazalendo mu by'ukuri ntabwo byaboroheye. Niki Wazalendo zitariga ku buryo zishobora kuza kugaba igitero kuri mama 23 zitwaje izi ntwaro maze zidafite izindi ngabo ziremereye cyane nk'ingabo z'abarundi kuko nizo zagiye zigaragaza ko basi zishobora guhangana nubwo nazo zagiye zihagwa ariko Wazalendo zishoye maze zibonye urufaya rw'amasasu rutangiye kuzisukwaho zita zihindukira zifata umwanzuro wo kwa divansinga. Narabibabwiye mama 23 igucanaho umuriro ikagucunga gusa ukimara guhindukira ureba inyuma ngo ushaka kwirukanka aho ngaho niho ubupfiriye. Sasa intare za Sarambwe zigucanaho umuriro mu bitugu, intare za Sarambwe zikagukubita ditanka neza ukaza kwisanga wamaze kugenda ucanganyukirwa. Ngira ngo ibi nibyo byabaye kwizi Wazalendo mu by'ukuri zamaze kwirukanka amasigamana maze zisiga bagenzi babo ku kiwanja neza mayiti ni nyinshi cyane imihanda hano muri grupoma ya Bijombo. Izi Wazalendo ntabwo zorohewe na gatoya. Ni amakuru agaragaza neza ko iki gisirikare cya FC 23 gikomeje kugenda gikora ibitendo bikomeye cyane mu bice bitandukanye ariko kandi bikagaragara neza ko izi ngabo za Wazalendo zo zari zishoye muri iki gitero. Bivuga neza ko confidence zari nyinshi cyane bavuga neza ko bashobora gusubiza mama 23 nyuma hari yabumvaga neza ko ibirindiro bihari bashobora guhangana nabyo nyamara ntabwo byabahiriye na gatoya dore ko bitanaboroheye no kugeza n'ubu benshi baravuga neza ko izi ngabo za Wazalendo zakubiswe n'inkuba itagira amazi mu kwirukanka amasigamana zongera kwisanga ziri kugwa mu mitego ikomeye cyane aho hagaragara imirambo y'abawazalendo myinshi cyane kugeza kuri ubu ngubu. Namakuru agezweho yemeza neza ko mu mujyi wa Uvira hongeye kugaragara akavuyo k'urujya n'uruza rw'abasirikare n'uruvangitirane rw'abasirikare batandukanye biganjemo abaturutse muri Angola, abarundi, abacancuro FARDC, Wazalendo ndetse n'abandi batandukanye harimo n'ingabo nkeya za Tanzania. Aba bose bari guhangana ndetse bari kugerageza kureba uko basubiza FC 23 inyuma ariko bisa naho byabagoye. Uribaza ngo bimeze bite? Ni mu gihe abaturage bo muri umujyi wa Uvira bahangayikishijwe ndetse batewe ubwoba nibyo bari kubona muvuma zidasanzwe z'abasirikare mu makaritsiye agiye atandukanye ndetse intwaro zisa naho ziremereye bisa nkaho mama 23 iki gisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kuyikanga ndetse cyamaze kumenya umugambi uremereye cyane wo gusubira muri uyu mujyi wa Uvira nk'uko biri kugenda abigaragara. Abasirikare ni benshi cyane bivugwa neza ko kuri ubu ngubu abaturage batari kubona ubwinyagamburiro bitewe n'umutekano muke babona neza ko ushobora kuba uri muri uyu mujyi kuko ibi ntabwo byari bisanzwe.
amakuru agaragaza neza ko M23 nyuma y'uko ikuriye intwaro zari inyuma zimeze nka backup intwaro z'umusada, bikavugwa neza ko zishobora kuba zigiye gukoreshwa mu kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Ibi rero byamaze kugaragazwa nuko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC gisa naho gifite ubwoba budasanzwe guhuruza abasirikare bari mu bice byose ubu barabyiganira mu mujyi wa Uvira. Ibintu bisa naho bidasanzwe. Abaturage baravuga neza ko izi muvoma zidasanzwe ari no mpamvu bagize ubwoba bukomeye cyane, kuko bari kwibaza ikigiye gukurikiraho nyuma y'uko abaturage ndetse bakomeje kugenda binubira ukubyigana ndetse n'umuvundo ukomeye cyane, ari naho abazarendo bakomeza kugenda bakorera ibikorwa by'ubusahuzi. Ni amakuru avuga neza ko AFC M23 nawe yiteguye cyane muri uyu mujyi wa Uvira ashobora kuba hagiye kubera urugamba rw'isibaniro, ariko kandi izi ngabo benshi bakavuga neza ko zihangayikishijwe n'uko AFC M23 ifite ibirindiro bitandukanye muri iyi misozi ikikije uyu mujyi nk'uko bigenda bigaragara. Benshi bakaza kuvuga neza ko izi ngabo zazanywe mu rwego rwo kugira ngo barebe uko bashobora guhangana n'igitero icyo cyose cya AFC M23, nyamara birengagije neza ko muri aba bari kubyiganira muri uyu mujyi wa Uvira harimo ingabo za M23 ariko zambaye civile zajemo mu buryo bwo gutata ndetse no kumenya amakuru. Muvomyi yari yose iragira mu ntare za Saramwe ndetse iragira na headquarter oda ni oda, isaha n'isaha dushobora kuza kumva umujyi wa Uvira wongeye kubatombe ndetse hongeye no kubera intambara bisa naho itazoroha nk'iyabaye ubwo uyu mujyi wigarurirwaga na M23, kuko uyu mujyi urimo abasirikare ndetse n'intwaro nyinshi cyane nk'uko biri kugenda bigaragara. Amashusho kandi aragaragaza imirongo y'abasirikare bisa naho bakiri kwinjira muri uyu mujyi banyuze ku mupaka wa Kavimvira, bisa naho abarundi nabo bongeye kudeployinga izindi ngabo nyinshi cyane, uretse ko hari bamwe mu basirikare nabo iyo baje kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi bahita bambukira ku butaka bwa Kongo mu rwego rwo kubona inzira ya hafi, ngira ngo ingabo za Angola nazo zigeze gukoresha iki kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye kugira ngo baze kwambuka maze baze ku mirongo y'imbere ku rugamba ahangaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amategeko n'amabwiriza benshi bavuga neza ko M23 ifite ari uko izi ngabo zibanza gushwanira muri umujyi nk'uko bisanzwe, kuko benshi bavuga neza ko ingabo zigera ku ngabo amoko atanu niko navuga, cyangwa se abasirikare bari mu bice bitanu baturutse mu bice bitandukanye ndetse basa naho batatorejwe hamwe ntacyo bahuje kumara iminsi ibiri muri uyu mujyi bataratangira gushwana ndetse no kurasana nk'uko bisanzwe bigaragara hagati y'abazarendo ndetse abarundi n'abacancuro. Ibi rero biravugwa neza ko ubwabo baza gusubiranamo, kandi M23 benshi bagiye baca amarenga yuko ifite ukuntu igiteranya abasirikare mu buryo bwa bucece. Ibi rero M23 iraza kwa divansinga ijya mu mujyi wa Uvira sangahe ni ryari? Ibi nibyo dukomeza kugenda dukurikirana. Gusa igihe hari mu mujyi wa Uvira hari akavuyo, hari muvoma zidasanzwe, hari abasirikare banyuranyuranamo mo barabyigana n'abasivili, ibintu birakomeye cyane bisa nkaho ibintu bigiye guturika, ndetse benshi baravuga neza ko izi ngabo akavuyo zirimo M23 ishatse kurekura amakompura ndetse hajya hapfa ibivunge by'abasirikare benshi cyane, kuko bari mu kavuyo. Ni ibivunge by'abasirikare, urabona ko ibintu bisa naho bidasanzwe, wagira ngo ni umujyi wa gisirikare, wagira ngo nta baturage bahatuye. Ibi rero M23 mu kuba iri muri iyi misozi kuba yafata umwanzuro wo gusheringa muri aba basirikare ndetse ikabanza guteguza abaturage, byayorohera cyane kugira ngo aba basirikare babashe gusubizwa inyuma bitewe n'ibivunge barimo. Kurasa amabombe muri ibi bivunge mu buryo bwa gisirikare bisa naho byakorera M23, ariko ntabwo irakora icyo ari cyo cyose kigaragaza neza ko itewe ifemba no kwinjira muri uyu mujyi. Ikibuga irimo irakiga, irashaka kumenya ni bande ni bangahe, ese bafite ibe bikoresho bishobora guhangana natwe. Ibi rero mu gihe M23 yaba yamaze kubona information ikeneye kuri aba basirikare, benshi baremeza neza ko nta kiza kuba gisigaye, intare za Sarambwe zihita zitangira gusheringa nta mbabazi ndetse zikinjira uyu mujyi. Ibintu ntabwo byoroshye. Ni inkuru nanone zitugeraho zituruka za Kisangani zivuga neza ko imirwano ikomeye cyane hagati ya FDLR ndetse n'igisirikare cya AFC M23 nawe yakomeje kugenda ifata urundi rwego. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya AFC M23 bakomeje kugenda bagaragaza neza ko urugamba aho rugeze hasa naho ari hahandi umwana arira nyina ntiyumve. Ibice bitandukanye biragaragaramo imirwano n'ibitero ku mpande zombi. Ubu hari hatahiwe FDLR yarashinze ibirindiro hano werekeza za Warikare neza. Intare za Sarambwe zagezeyo ndetse zitanga isomo nk'uko benshi bakomeje kugenda babigaragaza ndetse banavuga neza ko kugeza kuri ubu M23 yamaze gutanga umwitangizwa, ni hako twavuga yasizeho ingamba
zituma igitero icyo ari cyo cyose gishobora kuyizaho kitaba gitunguranye mu buryo ubwo ari bwo bwose. Niyo mpamvu ikomeje kugenda ihangana n'aba basirikare ndetse ikabasubiza inyuma mu bice bigiye bitandukanye. Yemeza neza ko Colonel Ndizihiwe uyu ni umukoloneli ukomeye mu gisirikare cy'u Burundi. Uyu kandi biravugwa neza ko yari umwe mu bafata ibyemezo ndetse mu bakontorora ibikorwa bya gisirikare ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi agakontorora ibikorwa by'ingabo z'u Burundi zoherezwa kuri ubu butaka. Amakuru aravuga neza ko uyu yamaze kwicwa ndetse umurambo we ukaba wasizwe n'ingabo zari zimugaragiye. Bivugwa neza ko zitabashije gufata umurambo we ukaza gusigaranwa n'ingabo za M23. Ibi byabaye ubwo abasirikare benshi cyane b'igisirikare cy'u Burundi bageragezaga kwambuka ahitwa Rukana ndetse no mu bice nka Rugombo, aho igisirikare cya leta y'u Burundi cyongeye gushyira ingabo hafi n'umupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga neza ko duce dutandukanye aho igisirikare cya leta y'u Burundi cyageragezaga kwindirira, ndetse bivugwa neza ko nk'ahitwa Nyamitanga ndetse no mu duce twa Rukana ndetse na Rugombo ndetse n'ahitwa Kurya Kane, aho igisirikare cy'u Burundi cyari cyakomeje kugenda kihegereza ingabo. Aha ni ku mupaka igihugu cya leta ya Repubulika ya Kongo gihana imbibi na leta y'u Burundi. Aha rero igisirikare cy'u Burundi cyakomeje kugenda kihambukiriza ingabo, ndetse bivugwa neza ko ari ingabo ziri koherezwa ku butaka bwa Kongo gukomeza guhangana na M23, ariko kandi mu nyungu z'igisirikare cya leta ya Kongo kuko bakomeza kugenda bafatikanya. Izi ngabo z'Abarundi rero zaje gutungurwa ubwo zari ziri kwambuka uruzi nk'uko amakuru abitangaza. M23 bayamaze kugera hafi aho. Ibimenyetso byinshi cyane byagaragaje neza ko intare za Sarambwe zongeye kwihagararaho, ndetse zari zamaze gukurura amakuru y'uko icyo gisoda cy'u Burundi kiri buze kwambutsa abasirikare. Umubare kandi bivugwa neza ko ari umubare munini nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Aba basirikare rero nibo bari barimo Colonel Ndizihiwe nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Uyu kandi bivugwa neza ko yarashwe amasasu agera kuri 3, ndetse icyatumye igisoda cy'u Burundi kiza kongera kuba kijya mu cyunamo nk'uko nabivuga mu gahinda gakomeye cyane, ndetse aho bivugwa neza ko uyu mugabo Colonel Ndizihiwe atapfuye wenyine, dore ko yari yagerageje kwambukana n'izi ngabo nyinshi cyane M23 mu gutangira kubarasa amasasu menshi cyane y'urufaya. Bivugwa neza ko babuze uko basubira inyuma bitewe n'uko ibyo bifashishaga mu kwambuka ahangaha muri uru ruzi atari bushobore kongera kubyegeranya ngo bahite bikusanya. Bagerageje guhangana na M23 ariko bari bamaze kwambuka bageze ku butaka bwa Kongo. Aha rero ntabwo byari buborohere. M23 isa n'iyabateze umutego ikirinda kubarasa mu gihe bari muri process ndetse bapanga uko bagiye kwambuka. Byari byamaze kugaragara neza ko M23 ifite amakuru nayo iza kuba iri hafi hano ndetse muri ibice nk'uko amakuru abitangaza. Ubwo ni ukuvuga neza ko ari ibice biri hakurya ya Rukana, ariko kandi bikaza kuba ari ibice byo ku butaka bwa Kongo ndetse n'ibice biri hakurya ya Rugombo ndetse no mu bice bitandukanye biri hakurya ya Nyamitanga, aho igisirikare cya leta ya Kongo cyagombaga kuza guhabwa ubufasha n'ingabo z'u Burundi zari zamaze kuhambukira, ariko zijijishije cyane zinyuze mu bice by'ibyaro by'u Burundi zambukira hano zigira ngo zize guturukamo M23 inyuma, ariko bisa nkaho bitabagendekeye neza kuko bahasize Colonel wabo n'izindi ngabo nyinshi cyane. Imirambo yabo yaje gutabwa mu ruzi imwe n'imwe nk'uko amakuru agenda abigaragaza. Benshi bati n'ibiki bibaye kuri iki gisirikare cy'u Burundi cyari cyagerageje kwitwikira ijoro ngo kize kuba cyazinduka cyambuka ndetse kiza gutunguramo M23 mu mirwano yagombaga kuba, ndetse imirwano ikomeye cyane yari yateguwe n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. M23 yasaga n'iyagambaniwe kuko yagombaga